Kukhokhiwe phela iDurban July kupholiwe. Uhidelwe istatus bayaposta abantwana babantu kupholiwe azikhiphile amakhosazana sendlunkulu yakwethu. Ubukhazikhazi luphezu kwe-dashboard yemoto ehambayo iqhokise libomvu likadadewethu uyashutha kupholiwe. Izindonga zemizi yomntakabane ewindini iyashosholoze yomlungu. Izinzipho zibomvu ilengiso kwechwane lenkukhu emoyeni ngilazi kulesi sithombe sesiphuzo samakhasi eminti nezingcozi zikalamula. Ezinzulwini zobusuku uyamunca umntakababa kude enhlanogu lolwandle bayazikhipha abazani ubhalile. Oyongithathela wena angeke alibone izulu. Kukhokhiwe ubukhazikhazi kupholiwe ogwini lolwandle inxanxathela izitolo ziklelile zigcwele ziyaphuphuma ayaphambana amalambu bakulinde ngamatray eminyango oweta singakusiza bebuza bemoyizela. Umsila wehashi izinwele eqolo kudadewethu ngezenani liyabiza. Ucicane komunye zihigelene unhlolanja. Izinama banamathelene imqabulo esiphongweni ingwazi table for 2 icela. Ufundile lo mfokazi wamakha linuka kamnandi phela iphunga lika Lucifer lapho ekhokhile. Kupholiwe imhole njalo kulendlela angayazi okababa imdonsela isitulo ehlala elibala eziphotha alindele lomlisa wamakhasi eziphuzo zenani elishisiwe nezidlo uyaphenqa liphakamisa isandla sewashi legolidi iqhathanzipho kupholiwe liya order lizokhokha ibhodlela lewayini uyakhetha iyaphalala imvana phuzani lokhu igazi lami ningikhumbule kuphi khona okababa naye uya order kuzoba isteki ngesenkomo engavuthisisiwe idliwe selihlaza namaqume eziqongo ezingakatheli zidla lubi lapha kukhokhiwe kupholiwe impela sonto enkulu. Kusetafuleni lizodekwa kupholiwe lomliso ngaphesheya uzokhokha phansi kwezibuko zobumnyama bayabukana liwela umfulu ugcwele bazama ukufundana abazani phezulu kwalezi zitsha ezifayo izandla omunye wenekela omunye kuyaphululwana isile ngesihlahleni esintengayo inhliziyo kadadewethu ingawa noma yinini emva kwalezi izingilazi zemconjwana uyathela uze mawala lomlisa wezinyawo phansi kwetafula ephumputa udadewethu kwamancane ethinteka ngoqukulu wendandatho yethusi lenani kuhanjiwe akekho nakomunye umuntu nezinqumo zakhe kuyadliwa lidekiwe zibondiwe kuyavaleliswa usekhokhile basayophola futhi. Phezulu esitezi sokugcina saleli hotela lomntakabani ubuqewuqewu ngobezinja sewubona ngeqhokise libomvu eqakaleni likadadewethu ngale kombhede okube kude kulikhipha nakhu inyama bese idumbile liyabhonga liyabubula ichalaha isemhlabathini impande liyazitshala kudadewethu lenanela ukunona kwenkomo kamama kudadewethu ugugulethu lijuluka lizesuli ibhoqolo phezulu kwenkosazane kababa mncane umphimbo kulo anonile lamaqatheli wacoshayo ngawamakhosana esigodlo samakhosi ngumfokazana lona othi bona ngibulale lapha ezigwazela ibhece kwisisulu obekumele ngabuya sivikela ngapha uzibuhide lwezingcingo nemiyalezo yabanye kodadewethu bayabuza kanti ngako nangani lokhu ungasabuyi nje avalekile amadlebe lisesibayeni sikababa isela lintshontshenye futhi inkomo kwezikamama aliboni cala lithokoza ngokukhala kadadewethu kulo osekungumlolozelo nomlozi oliqinisekisa ngobuqhawe likhokhile. Yipheshana phezulu kwetafula ucikica amehlo udadewethu ovuke eselele yedwa ulicosha umagange hleze linezinombolo zesinqandamathe sakhe esisha phinde linyomfokile ngelezintwanyana abazicosha endleleni ezalapha inyomfoke nakuye inhliziyo inyande ukhokhile
kulokhu ngomzimba wakhe akhumbule. Dlanini lokhu ningikhumbule akhumbule. Kungumzimba wami ozodatshulwa akhumbulo wakhe. Ngenxa yenu nikhumbule akhumbule. Umzimba esiphambanweni ulenga kungemaphutha awo kodwa ezoni akhumbule. Isone esimiyengile akhwifa amathe ajikijela amatshe akhumbule. Esiphambanweni izoni zikhwifa amathe zijikijela amatshe azibuke akhale. Uyabona sekuyamkhanyela. Esikhulu isoni nguye. Lapha uzenza isisulu sikaNoxhaka obucushwe nguye. Okubuhlungu udadewethu akafundi. Nakulonyaka ozayo uzogacela futhi yena nabangani bakhe basemathuneni.